Moko kuom jodak mawuok e gwenge ma Ikolomani koro chiwo siem mage ne josiasa mawuok e gwenge mamoko madonjore weche mag kunyo mula ma Ikolomani. Kaluwore gi jodak go, dongruok mag josiasa e weche mag kunyo mula ma kamano pod obwogogi ahinya, to kaluwore gi chenro mar kunyo mula mosekelo ywaruok ahinya e kind jodak kod piny owacho, chal momiyo ji moko owito ngimagi. Bende giwito oko paro mar jodongo madwaro ni mondo mi obag romo mar kelo winjruok. Muachane na mambo ya Kakamega. Wale wenye wanatoka Bungoma, muongee kuhusu mambo ya Mount Elgon. Ukija mtu kama Sifuna, Senator Nairobi, Sifuna, talk about Nairobi, not Kakamega. Hapa Webuye hii, Webuye Panipepa imeangusha na hawa wazee walikuwa tu. Si walikuwa? Mbona wakuamusha hiyo ni Webuye Panipepa ndio tujue ndio hino watakuja na mambo ya unit. Tunaomba tuachie sasa, hii mambo ni digital. Hiyo Webuye Panipepa iamushwe, vijana waingie wafanye kazi. Juu ikiamushwa kuna mzee anaenda kufanya hapo kazi. Hii wazee wamekuja biashara tena, wamekula pesa imeisha, wamekuja biashara. Hii quality ya Ikolomani ilianza enzi za wakoloni. Wamechimba kutoka Rostman mpaka Ikolomani na wakawachia pale. Hiyo fumbi ndio Muluya ananusanga kidogo akikula. Mheshimiwa Senator wa Vihiga County Osotsi, tafadhali mambo ya Kakamega watu wa Ikolomani wazungumzie mambo ya Ikolomani. Ni ukweli ama sio ukweli? Ukweli. Same Senator kule Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna, tungekuomba mambo ya Kakamega wachie watu wa kule Ikolomani washughulikie.